constitution tlampuin he kan soi zor zoronga I nangma ni na in lo chiar huna enge introductory tan cheu amai ro chu a detail ve ang reng thawa exam tam tak a phe chonin hemi part big a hi chonin chiar po ngai to lo mai theni constitution chu dan puin meya Indian constitution hi written constitution ani azia chu ani enge British constitution te hi chu England constitution ang te hi written ani lova ani hi chu enge convention ani convention ti chu an local pui to thin dan angin ang kalpui te nei chu ni ta ti chuanin supreme law of the country ni boka constitution chu omzia chu mi in adu dan in ram shoi thelo parliament pon andu dan in ram shoi thelo constitution mi la raman shoi ngai ni chon living document ne constitution chu engtik lai po enge ram mina in rel bol nana amamo ania a omreng nonani chon Indian constitution ni hemi video sim lai hinin part som ni patni ania ti chuan article zathum som ko panga oma khovela written a chuanin alien berani nichina kan soin khan UK chu convention ti dan phung pa ngai nan kalti ani chu 12 schedule ani schedule ho chu kan sianga enge schedule kha engzange om kha som pani mo kha kan sianga chuanin India constitution hi a unique na pakha chu ram sang atanga lak chhon ani ti chon organs of government kan tinga sarkar hian enge peng sang nei mo pakhat na chon executive phone pani na chon legislator ne pathum na chon judiciary ni enge legislator hi kan input legislator chu dan siam tu ni hemi te hian dan siama ti chuanin legislative executive hi chuanin legislative ina danan siam sakha an lo keng ko thina ni hi chuanin kha shet turania ti chuanin executive achon chini no political executive dan keng ko thu ti khan president te prime minister te council of ministers ang chi homo ministers ang hoten ne chuanin an mani hi non permanent ani an post hi thak thein ni non permanent tani ama ero chu administrative executive ti hi omle hi ho chu sarkar na thok hoten ni ani hi chu an post permanent in pension malo danan keng ko ve thoni sarkar na thok te po hian ti chon legislature anti dan siam tu te dana hin pani omni India hi bicameralism anti bai ti chu pani ti no bicameral chu sarkar sa pania pek ni enchang tin ani chu pakhatna chuanin parliament central parliament khinia mo pani na chon state legislature ani dan siam ve an siam na huang chungin ang lo tinan me parliament chu pani oma parliament a chon patni oma pakhatna chon lok sabha ni pakhatna chon pani na chon rajya sabha ni lok sabha hi lower house antia mi puina direct kan thantlen ani rajya sabha ero hi chu upper house kan ti indirect ka thlanani indirect omje chu kan representative kan thlante kan MLA te ho khan rajya sabha member hi an thlang le tinani chu lok sabha chu kan MP te lok sabha MP te chu mi puin kan thlang tlingani direct in ti chuanin state legislature oma state legislature chu state legislative assembly oma hei India o Mizoram ang te hian ta Mizoram po member somli kan neya ti chuan state chen khada state legislative council an neya heng hi helaya inge rajya sabha thune na angdeu hian nei ven mani he ma se state tina omlova Jammu and Kashmir UP Bihar Andhra Pradesh Telangana le Maharashtra te state legislative council an ni Mizoram a chuan legislative assembly ti chuan division of power hi han en le tala division of power central hian in kathu berti in power zong hi ama hian a changvek thei bik lova achan chu tenga changvek chuanin sarkar na khan enge a boinoi thei don in central line ti thul tukna state ma mo poshelovin anma ni du dan rengot in thila kal dona chuwang chuanin
omzenei takin thunei na hi ani semani central list central thunei na chin hi subject somko pasari oma man chun za khani thina ti chun state list state thunei na big hi subject somruk pakhat oma concurrent list hi chu central le state hianin an thunei dan a in angve ve amai ro chu ni in class boina lo omin central thunei na kha alal zo ka ten sumnga pani omani ti chun central list a chun banking te railway tiang te nia state list a chun police te land te agriculture te hei hi detail dawin nangmani lekha bo khan enula ti chun concurrent list anin trom list a chun education kan tiang te hinitani ti chun majorities kan tila enge majorities chu dan chen khathi pa sangai ni dan chen khathi pa sangai bill chen khatte pa sangai ani lo le india rama thil chisang tam tak ti dang lam om antinan state le state boundary te inglo enge in chen ngai ta se thuboi om ta se ani lo le state in ming thlak ngai ta se ani lo le president impeachment ngai ta se khatinga ta khan majority engchen in nge an vote chun atlak thayang engchen in nge an vote chun state in create thing khateng anga majority ne khangai ni ta chun majority hi chi sang sang inuma pakhatna chun simple majority kan ti simple majority chu member zong zong a 50% present in voting khanitani omje chu member hi lok sabha member zanga somli panga omta se chuta chun mi panga kal lota se mi zanga somli nitani zanga somli nita ti chuanin zanga somli mi somni in ka vote kan thlak ton lo ti ta se vote thlak zanga somni chu atanga a half anime pani in kan semang chumi ho zong chu simple majority ni atop him plus 1 hi kan tile chin a simple majority ni enga tani an man ti chon ordinary bill te money bill te financial bill te ordinary chu bill enge ordinary hei aming ang hianin thil serious lu tu khoi pui lo chi ang khani me money bill chu sarkar in poisa man dole budget ang lo te hian introduce chi money bill hi he shed to lok sabha introduce theini money bill hi rajya sabha introduce ngalo chon financial bill omleta chon formation of new states state thar siam po hi a ho ang all some angreng khopa simple majority nan siam mai ni ti chon no confidence motion ni ta sarkar ting lai hi he chu sarkar thlak to lo gan ti in no confidence motion hi an pulut thinani ti chon adjournment motion te session ti top na te bultan na te khateng chi ho kha ania chon he vice president remove na te financial emergency declare na te india rama him financial emergency declare an le alani lo ti chonin state emergency declare na te president rule declare na te po simple majority ve kania ti chon speaker election te deputy speaker te mau khateng che te ne chun article 368 khateng mi ho khan chun absolute majority omneta absolute chu 50% of total strength anita omje chu member zong zong kha zanga somli panga lo ni ta se mo lok sabha hi member zong zong zanga somli panga lo ni ta se chu ni amasa kha chon zanga somli panga a session la ya kalte ho chau khami te 50% kha kan ti tuna thung ero chonin kha khani lovin a member zong zong atanga chuta a half top khan me chon plus 1 chu anita enga tangi kan hmang kan ti chonin general election anga temo chon general election lo zawa chon sarkar na siam ngai ta khatenga te khan central state ta sarkar na siam ngai ta kha absolute majority kan hmana te chuni tani effective majority ti omle effective majority hi chu 50% of effective strength in ta member hi zanga somli panga lok sabha hi lo ni ta se chuta chuanin zanga somli panga hi in thlana khanin seat hi zanga somthum che in lo o ta se chuanin zanga somthum seat som panga chu vacant ta se chutian chun effective strength chu zanga somthum khani zanga somthum pani up sem khani mai kha chu effective majority enge amman na
vice president removal Rajya Sabha ne nichin khachu Lok Sabha ne tu hejo Rajya Sabha ve thong ne so the removal of speaker and deputy speaker of Lok Sabha and Rajya Sabha it poi mo ha khanita this was special majority omne ta special majority hi federal structure India ram federal structure the federal to ani kan timeng achan chu ahmasa ang hote ang khachunin unitary feature kan nei de hleka a all constitution ti danglam kha all ma special majority thungai chun Indian constitution kha ariji ziaron tilangani chun uses a chun he 2/3 of total strength of house he achut dan ngai to taila nichina kan soito ang mangdeu khan han ngai to ila chun uses a chun president impeachment temo president pe thak na tetin ani chu tichon article 368 ta constitutional bill federalism khoi boilo federalism ti chu ni chin nakina kala soyanga chumi khoi boilo how article anga chon pass na tur chon removal of judges of Supreme Court, High Court, Chief Election Commissioner, Comptroller, Auditor General, hemite remove nan hian special majority hi angai ni. It's one in order to pass amendment bill which affect federalism like position of High Court judges, ratification of status in the federalism khoi poithil ti don ero chon ratification state hawina and signature and pek ve ngai ti nai chu. So bang chun special majority hi chu akhau ani ti chun constitution hin unitary le federal oma unitary chun distribution of power hi omloni central state hin power anin sem velova entinen China angte hi central in control de to Sri Lanka ti angte po chun federal a ir chuanin distribution of power oma central state a omani enten US angate phei chuanin state le central power hi ain thler rang sa emani India chu quasi federal anti anilo le federal inform but unitary in spirit entita a federal na china oma a unitary na chinte po omani nakina kana soizelang ani lenge federal chu I kan set hina chun federal structure ani nana poimo deu chu division of power central le state khanin power kha and divide tu ni china kan soi kha union list state list concurrent list kan tiang kha and divide na ni chunin constitution hi written an ni tur ni UK te chu written ni lo kan ti kha chun dual polity ni ta governor anga chungchang te hin India te chu governor hi central min pe ama se he dual polity heting chun India hi strong federal ani lo ti shet ani chu kan governor te po unitary angin central min pe America te chun elect an ni so supremacy of rigidity of constitution constitution hi ti dangla mai akhra mani arijit ani chu chun independence of judiciary this branch pathum oma executive legislature le judiciary oma judiciary khanin dan an interpret an interpret ti chu legislative dan siam kha constitution nen an milem ti ten lo ena executive in legislative dan siam an kenko na lama constitution mil lovin an kenko empty te kha judiciary hin lo en lit hin lo interpret ni chuwang chun judiciary a independence sangai ama athu nei na ani ve ngai le dani achan chu executive in emo executive in emo legislative in emo uncontrolled chun judiciary hin ama thuina chengam don lova dan po khir takin aleko thei don lo ni dan pi lovin rawan rel thei don hlatani chuwang chun judiciary independent hi poimo ani this one division of subjects oma heta hin hei sorry then historical background kan han ena constitution historical background engtinge Indian constitution hi allow evolve chau dan han enta ila regulating of India British khan Indian opa khanin anin of also na khan da chi sang sangan siama khamian dan siama te kha anu zela constitution allow than chau dan hin apoi mohlom ma athen khate chu entinan entala regulating act of 1773 te hi henghemi na aron ken aron ti chu Supreme Court khandina ni Kolkata sa ka jasar sumsari palia
ti chuan Pitch India Act ti pawh sangkha za somriat pali oma dual government kharon dina ti chuan British government khanin Indian administration kha East India Company tang khanan lani amar chu commercial right te chun la neya full in 1858 ta unlock ang khan an la ri lo tina ni chu chuanin Charter Act of 1830 na chuanin commercial monopoly pawh kha East India Company ta unlock saka maro chu China ne na anti trade anti ero kha chun la sak lo ni chuan Charter Act of 1833 Indian Law Commission adinga open competitive exam pon board se ni amaro chu an implement lo omje chu heng ho te hian in nakena constitution allow formation dan kha I effect na sa em ani Government of India Act 1858 poimo zia te kha kan sianga kha khanita ti chuan Indian Council Act 1861 chuan decentralization hian ron trantani he panchayati raj kan ti ante aron omtop lova 1861 vel atanga allow omto khami atanga lak chawani ti khan shet ngani chun Indian Council Act 1909 te oma Government of Indian Act 1919 te poi mo executive responsible to legislature executive khan andu dan tanin thun nei to lova legislator in dan siama mil khanin an omto ni Government of India Act 1919 a chun ti chuanin subject pokha in divide inge Government of 1919 a chun Indian Act 1919 a chun central and provincial subject homni central provincial is state ti angin ngai mero state subject omani chuanin extended communal representation Christian Sikh Anglo reservation an nei vetin in Christian Sikh le Anglo in Government of Indian Act 1919 a khan chuanin Public Service Commission hi Indian Bokoni. This one Government of India Act 1935 heta tanghen India hian constitution hian in helai tanghen ala nem berani All India Federation federal structure kharon lani heta tanghen chonin central le state da por in divide dante po heta tangala chon three list federal provincial concurrent central state and concurrent angin chair ro chon dayar khi kha province atangin antiboni chon Indian constitution siam dana khalo en le taila sangka za kosam thum pali khanin constitution siam hi India meter rolom to a MN Roy the khanin idea of constituent assembly khan lo nei to ni ti chon August offer around 1940 amar chu Indian ho khanan du lova August offer kha so 1942 Crips mission lo thlengani stars Stafford Crips mission anti reng hi hemi an aron kalpui tu pa ming hi ni dekla puini Simon Commission po Simon ama Crips Mission po Stafford Crips ti khanta ti zon gendi chona du lawani an mani soidan chonin constituent assembly hi World War II zo kantin angati ni constituent assembly ti na omje chu constitution siam tu turte khami kha antin anje mase gendi chona du lo post dated check kaloti sakani check thi to ti na ni chu check avalit to lo tin chu ti chon sangkhat zako sumli paruka cabinet mission lo kala Sir A.V. Alexander te Patrick Lawrence te Cripps te khan ni tani hei hianin constituent assembly chu allo siam tangeng ni tichon constituent assembly chu hetiang hinan duang ta constituent assembly chon seat zathum somrit pakua omse antia tichon zani somruk zani songkwa paruk hi British India British in apply mek kha khanita tichon hengte hi indirect in an elect don ani mi puiten an state representative te kaltlangin anita an MLA te kaltlangin tin temengo tichonin princely state salom no la khang hun lai khanin khang hawa khan nominated anitani member a hen tichonin omje chu constituent assembly ma sabera kha partly elected le partly nominated anitin ani chu tichon June July August to August a khanin constituent assembly election chulo omta khatang congress khanin vote an munem le muslim li chon somsari pathum chen muni princely state ero khachon telve dulova achan chu anthunei nakha election zo alak bawani sakhan lawani tichuan December ni ko sangkha zako somli paruka meeting boy khatna neya muslim league ero chonan boycott ani
Sachinan Sinha kha first president ania heitin Nezer Rajendra Prasad kha 1946 sa president le a tichon objective resolution hi poimo Johal Nehru khan December 13 December 1946 sa laid down chuanin hei hian Indian philosophy of constitution hemi structure hi aron pe ni preamble kan ti khamo kha objective resolution atang hian ni shetur tichuan Gandhi le Jina kha Constituent Assembly hinan tel velo ti shetur anni kha me poimo tak ni se khan Constituent Assembly kha arei khop me social na pona sani san chu US te khan in thali chi dan sin nan khan an mamoni ama chu Constituent Assembly kha I session som khatne kum ni le 11 month le 18 days in ama chu an uluk em hane kha shet thiam ngai chon India condition te po shet ngai ni te chuanin khata kan committee chi sang oma major committee paret oma minor committee som panga oma Union Power Committee le Union Constitution Committee hi Nehru chairman ania chun drafting committee Ambedkar hei poimo lu tukta Ambedkar hi chun hi Mizoram tante poimo North East Frontier Tribal Area Committee Gopinath Bordoloi hei poimo ne tichun Rules Committee Rajendra Prasad no kha poimo le tichun drafting committee chu nisom ni poko August 1947 na dinani tani constitution kha omdan tur kha anjia kan chu an draft tin chu member te chu hengho hin nia hei hengho hin ni no mani pon lo en meula inga tinge an criticize ti chuanin mi pui khan direct kin an elect lova an representative te an MLA te timeng o khang how through an elect abang khan representative body ani che lawan ti ne ti chon hun khadu reilo tuka kan soin khan US a chon thali che du ni ti chon congress ina dominate na sal tuka kha khan tu lo chon Hindu pon dominate na sal tuka kha po khan Indian enge community a represent tak lo ti pol te khan om thawani amai ro chu Constituent Assembly ero kha chu a hlotling hle niar ngai ani these one parts of the constitution lo entire constitution hi hemi video sim lai chun parts of ni panine articles athum som ko panga oma features of the constitution han en letala enge constitution a features si khana chun khovela written a saber mo chonin a rigid boka a flexible bokani a rigid na chan chu enge kan ti chonin akhir ve ti dangla me a harsat na chan chu entinan kha federal structure angte ti boinan le ti danglam nan chon emo kha high court emo president chungchang mo ti danglam nan te kha chonin special majority ngi kha special majority chon parliament na khami requirement an nei fe to no po state in a ratification te ngai kha amar chu achang chon a flexible vele thung sini constitution kha simple majority a hanti danglam mi the te po omle thunga chon various source atanga lak chon ni pakhana chung Government of India Act 1935 ania governor office chungchang te emergency te public service commission te judiciary tiang te hete Government of India Act 1935 ani he tiang ho mo tiang ho hinita chuan British Constitution atanga lakan nga ta parliamentary form Lok Sabha le Rajya Sabha ti te kha British Constitution atanga kan lakania chuan rule of law ti chu dan lalber chu rule of law chu pachkan dan ni chu single citizenship America chon dual citizenship an nei American citizen a khan ine angaya central a chonin entina Texas anga te posit Texas citizenship in nei le ngai ni India ero chon citizenship khatin mun sang imang theni kha citizenship kha chon legislative procedure te cabinet system mo te bicameralism le office of CAG controller auditor of general khating kha antani chon British government atanga kan lakani kha US atang chon fundamental right te mo judicial review chu inge kan ti chon legislature in dan lo siam ta he chu adik che lawanga ti in englo hianin lo en non vele thinani judicial activism te po oma kha kan singa he judicial review ni ta constitution ne na in bil lo do she chundan kha andan siam po kha ape me theni judicial review manghen
chuan president impeachment chungchang te vice president te le judiciary ai independent na te mo khatiang te kha US atang kan la kania chana Irish chun directive principle of state policy kan ti khanita election or president election tan po Irish atang kan la kaloni he ti chuan in nomination of members of Rajya Sabha kha Irish atang ne he Canada te po he antinga federation with strong center residual powers with center and appointment of government by center khanitani tichun German atanga kan lak chu suspension of fundamental rights during emergency life fundamental right in khathi suspend ngai vetla thina chu German constitution atang kan tichun Australian constitution atang chun concurrent list khimo kha kan la ni concurrent list kha kan la chuan joint sitting Rajya Sabha le Lok Sabha kha achang hianin bill then khat pass thainan an thu khom thin kha joint sitting ani chu Australian tangkan lani Soviet USSR atang chon fundamental duties ho kha ke mani kan ti ve tur ho mo chon French atang chon the idea of republic mo ram shoi tu ber chu athana ni tur ni ti kha republic ani tinani ti chon liberal te equality le fraternity mo khati angchi kha French atanga kan la kan bokani South Africa atang te pokala no la he amendment procedure angchi te kan la chon election of members of Rajya Sabha te po South Africa atang la ni Japanese atang chon procedure established by law ti khani meta chon federal system India hi federal ani boxing atinge unitary ani boxing na chan full federal America te angin ni selo kha chan chu a federal ani na chan kan soi photang pana chon true government kan nei be thoni no central state government kan nei ve tho chon power po central state a divide ve tho ma se America ang em divide lo chon constitution po written ang ni ve a constitution po a supreme ani ram a supreme ti nom je chu ram dana alal bertin chu constitution milin engkim siamani rigidity a rigid vet house special majority ang tikha kan soikha chon judiciary po independent judiciary hi legislature noi omlowa executive noi omlo bok bicameralism ne amar chu unitary ni na chu center strong center athul he ne union list le state list an boya po central chu a prevail kan tikha chonin single constitution enta mo chonin single citizenship pakhat che ngai a flexibility lai simple majority constitution ti dongla me theite po kan ti kha chonin integrated judiciary appointment of state government by central he hian US achun an governor te hi thlangve kan ya state te hian chuwang chonani an governor te kha thun ne ama jo ke ni ero chun nominated central atanga an lo ruat ani tani chuanin all India service he IAS IRS IPS kan ti angchi hote hi heting ho hi central in na se chang da thei tura siamani tani chun emergency angchi te emergency omje chu state boy te pon central in emergency ron pong thop te ama thu in chuanin sipei te poron da thei khating khani tani an thu ni central kha khani federation ti hi constitution engma invention na omnova India constitution hi kesi huer khan khosi federal atia chon cooperative federalism Granville Austin khan ati bokani hemi chen hi ni mese hi akam keunan angani a hunte ala omzel chon kan la siam le anga video kan siam te hi enge in lo hlok pui ngai ka be se amar chu hemi achu in khat lovin adang te po zelila kha apoimo a hrethiam lo emo video dang demand ang chi te po omani chon comment a khan injek menga amar chu hun kanei dana zirni se kan boi be thina chu wa chu ka man laite ten karon da thina ni ti kha khan soi ve sim ni se ole kalome